बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज हम लोग जा रही है फूड फेस्टिवल में, तो सबको जाते वक्त दिखाऊंगी, तो डायरेक्ट वहाँ पर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। लोग को एंड तक देखना। अमो हंके तीनी नि आनी आउटफिट मो कानी थांनाय आं हंके जों नंखरका लामाओ थांनाय ओ जागानि ताबुक टमटम नावै थांतंलाय दा। फाइनली ताबुके सकपाइका फूड फेस्टिवल मेलाओ दशरथ भवन मके के ताबुको हाबुई नाय दंगो नायदि यांगो दुकान रok chini traditional ni food rok yango rogo boro rok ke wakbahan subui halangjak amo pai tongo amo per piece ekta atul amo 80 rupees khainai phalo hingke amo chwng tak nakha hingke amo tak pack khairwna nai tongo। Tei kaisa dukano thang tongo iko naidi amo khamu yak kwran pho yango awan bangui tongo yang wasungo awan pengjak pho tei tongmai yango hingke amono chwng pai tonglaio kok sai tonglaio swngui tonglaio dam rok moke wak tok mosteng wak mosteng uimasi mosteng tengo sakhi rok godong rok tongoni sai tongo hingke chwng awan pengjak naka ekta amo hingke kaisa 150 khainai hingke bangui hingka hingkai ekta 20 khainai hingke yango wakban mosteng nai tongo। Ni vlog on nai manu Mela hay masih mela sih kisah sana Barak kere अब के काजल का है पाइजे ना नहीं नहीं फूड फेस्टिवल में फिर हो गई काजल का है नाइ टोंगो esti preparation no अब के फेस्टिवल संडे सिंह हाथ जा नहीं ना टमाटर में नहीं पकता उनका तो वैसे हम फुलिया फुलिया की मां Maybelline na di sound लेक मिनी करे kita 189 mau kecam nih Maybelline ni Maybelline ke nogo phaiui chana nai tonglaio moke awang pengjak pai tumani khuluk tonglaio sanan bagai pork chicken और इधर पर लाबान भी नहीं